Prelazimo na kategoriju člana godine. Zadovoljstvo nam je reći da i ove godine po 10. put nagrada ide u ruke Interkapital vrijednosnim papirima, pa pozivam gospodina Matka Maravića, predsjednika uprave, da preuzme nagradu od gospođe Ivane Gažić. Dobar dan svima. Stvarno nam je iznimna čast primiti ovu nagradu, iako je već primamo dugi niz godina. Rekao je naš kolega, veseli nas ko da je prvi put i stvarno tako gledamo da se trudimo, uvijek brojčanik kreće, ovaj 1.1. biti prvi i raditi najbolje što možemo, ne samo u Zagrebu, nego zapravo i u Ljubljani. Mislim da je iza nas jedna jako pozitivna godina, to treba isticati i to se mi gledamo zapravo kroz par elemenata. Prvo, prinosi su značajno bolji nego što smo ih vidjeli na ovim tržištima u proteklom razdoblju, a burza je dobila niz vrlo kvalitetnih i rekli bi likvidnih novih izdanja. Tu prvenstveno mislim na ETF-ove i recentno na dionicu Spana. I evo samo kao nekakav pokazatelj, prije godinu dana, ako nismo bili uživo, gledao sam baš unazad točno godinu dana, hrvatski ETF u plusu 15%, slovenski ETF preko 40%, Span od IPO-a skoro 35% ili malo preko 35% i to je jedan optimizam koja je prošla godina donijela. Stvarno bi se svi trebali truditi, mi ćemo se truditi da se to nastavi jednako tako i u sljedećoj godini. Na kraju želim zahvaliti zaposlenicima, bez kojih naravno ova nagrada ne bi mogla postojati, ne bi mogli dobiti, svima vama, klijentima i partnerima i naravno sve najbolje za nadolazeće blagdane. Također čestitkim svim dobitnicima svih nagrada. Hvala.